Ebusiafo ene de ye ni ekokopiemu ewo adwura ede anachese pani behwe ye mabuna ewo ho asori gidi achese demonstration kese pa na ekoso wo protest edi etia ko a wo eku face the country activist kaka macho kaka wo eyi na di afri atiasefo asati eso no eno amachese mabuna ewo empotemo ewo no mo de wo se da wo ntiase de bi da se edenti ye no anesen na amben se obi a woye wo ekasa mafo a wo ka ye de wo ekom se de be ye mperifo ani beba wo ho so na de enkoye no wo matimi aye na se eno enam so ema ene ye abrantie Ibrahim anase macho kakayi etimi ato nananom ewo ensiedu epa edia ene na wo entimi enka wo no antum ema no enyeye na me no wo ekase edie Ibrahim ni nuanom ehu ne sese apostifo wo ensori waka na nhwehwemu bia no wo enye emfa ensem no ehu na wo edi se adwuma no wo ntimi fa wo embra book mu na asotwe a esem na efata no wo mfa mo anye sa na se wo anye amfa ama wo animanimu ya de no wo de embra no ebehwe wo ensa na wo aye de wo epe na wo ebo ejo eso esanse wo mu ne se wo eka wo manutum etena fa kon ede wo ensa ehye wo edemri efemu a entimi enye ye de biara eda esanse wo ede hye na ato eno enti se wo enhwe na wo nye bibi emfa ho ya posifo no so ma nhwe anye bibi emfa ho de a enam se wo ye wo moja na eye wo de hye na ato na ede wo ede emra no ebehwe wo ense na ne de do ni ekokopiemu ewo adwaman a me no wo ekase enye asemketwa emabunu no wo ani abre se krodom na eno na dodo na ebusa wo eho ese enti Ibrahim wo no anase kwa ye kunu no because so wo de ne ho fix the country emu anam na no anam so ama fix the country convenience no wo nso so ababonten abepe tribute ede ama metro kaka na wo ensem a wo ebi ede ababeto abonten no na ebusuafo mekenkan ede ama emu asese wo ni sese de wo ensu egu ejemisa so wo ne gina ye senka wo beboa amasa nyoma we nyina no etimi aba na wie ye se de be ya wo mayi ebetimi afa ne ntuma pa efra na ye ka Ghana ye so etimi aba be ye kra behwe na se wo de hie mpo na se wo yonko ana wo bi a wo ne no etu aye anamompo ene yetimi eyi na di afri wono mo ede ananti so wo ebusa wo ho ensem we ya na chese areho pa na enumu bi comment a eba ye Hadu Yakubu Oliver Beckham ena ebiemu nso so no al kaka wo ensem a chese wo anaso mu tribute a wo aba abonten ede ema macho kaka no enie bako ensem odi etu no say Kaka did not give his life for this cause. His life was taken away because of this cause. I am sorry I made them believe this is a democracy that is committed to the cause of justice. I am sorry I made them believe that if they look up this cause, the country can change. Our democracy has lost a soul today. It has lost its shine by death of Kaka eno ene ensema bako ede eba ya wo busa onaso wodi etu eja sm enti so o ma dodo na nya gidie se wo kabi ma menka bi amammuomo enti no se ye ka eno na be mempanifo eni aba ho amahunu se da bi emabunu na ka dia wo se yenye nanso so eno nam so ama enne de Kaka etimi afrimu ede na eno nkyere se ye kabi ma menka bi no enya de se adwuma wo manyi emu na wasanso etoa eso no see to those who have committed this heinous crime in order to dull the shine of so many people who have responded to the call of mobilize towards fixing the nation.
you will not win. Democracy is based on dialogue and confrontation of ideas, not violence. And also so any and someone back also a day at a year as so I just a watching man. So one more moody sap on the first some no a year then as almost or more yes I did way. Ede abre one more ase, ede aka one more ashe, said the bear one more entity and sorry and casadia. One more ebwa, or one can who say, ye can be a memum no a casa, and it's a wound will be so able and punim poo, ewo ujumedia nasa will be a one tias here, and no mum, and ye and toqua, any a before a so archesem, a ye Oliver Baker, a year from a war, then someone would de a two or not, and a year the leading member of the Fix the Country campaigner, a course so a year a draw no, just one no, and a can a year and one more a day a year tribute wing, a babato abontim, a day ama a year kaka, and no any a mebunu demonstration, one more day to abontino, dear aqua see and no na and nunti ebusia for. Yes, said dear and you may airco. Nay, yes, said dear and some no AC air boboa a day a bar. Na Emma yadria kwako si a year dear Captain Smart a can ye no Wobeka ya ebra ye chi efia odo or babontin di sembi bebe tu edwa a wochu mu ese a police for omo arrest a womo arrest efia odo no was brainless I just hu ne say sebio nyansa bia ennim anase entiase bia enhyeda ennim na womo yes ade we nyina se ne ebe ya womo ebeka emabunu no ekasaboa ede ahye womo eyem enti ebiemu Oliver ensem ode etudwa wo chimu ese we se womo bring womo shine down se de ebe ya womo maka entimi and demonstrate e de womo nkan hu nsem democracy no dialogue any confrontation nemum enye violence no na abusuafo enti so say na ye mpanifo no anasa say ye mpanifo no also fix the country and some no mu eno enam so ma ekunkum ebem ne one na posifo timi di letter kokoma wo bi ebem no is it the right way for the government to confront fix the country protesters ana abusuafo wajinchire efa ensem yi hu anything woso fra bra ebebetu edwa e otuma gh comment section like videos na share all the social media platform esumidia ene ekua sikapa dasene yebesan edi ehia ebi makram